Итак, победитель русскоязычной части батла, MC батла 2009 года. Вы готовы? ДМС! ДМС на сцену! Аю! Бро! Поп-поп-поп-поп! Димас, поздравляем тебя! Он выигрывает второй раз! Спасибо, Паша, большое. Сейчас спасибо, пацаны, всем, кто пришел поболеть. На самом деле, это, да, второй раз и, наверное, последний раз. Больше я здесь участвовать не буду. Может быть, если что, вы возьмете меня посудить или вот как-то поучаствовать уже, ну, в другой роли, так сказать. А так это, типа, давайте награждать эстонского участника нашего батла. Kes, ой-ой-ой-ой-ой, давай. Mina olen tugev. All right, häält ka veidi. Аю! ДМС! Mees oli veits kuulipildi ja või его! Daamid ja härrad, MC Battle 2009. Enne kui žürii annab peaauhinna üle, siis lubage mul tutvustada žürii esimeest, eelmise aasta võitjat Abraham! Okei, mina tean, kes võitis. Kohe saate teie ka teada. Aga kui ma välja ütlen, kes võitis, ma tahan kuulata lärmi. Täielikku lärmi, reis. Ja. Selle aasta, 2009 aasta MC Battle'i võitja on Big N! Fuck yeah! Yeah. Pop-Pop MC Battle 2009. Üks ja ainus meister ja tema nimi on Bigen. Ja nüüd palun mõlemad võitjad lavale. DMS, kus sa oled? DMS, võitjad lavale. DMS. Короче, парни, я бил себя о стенки, когда мы переписывали с ним по МСНке. Кто же из нас победит в финале? И вот теперь сфотографируйте, как мы стояли. На память, чтобы всем было классно. Кстати, чувак, ты считаешь так не ужасно, так прикольно и довольно-таки необычно. Okei, joo. Okei, ma ei tea, kui vana või noor. Aga ma ütlen, et ma olen eluaeg olnud tema poolt, joo. Okei, ja tegelikult see tüüp ei ole ju paks. Eelmine aasta me juba saime tuttavaks, joo. Ei jaud Jacki ja siit nüüd saangi. Ma nägin unes, et me mõlemad olime finaalis, joo. Aga see on tore ja aitäh teile, kes olid mu poolt. Sellepärast, et ma pole tegelikult siuke gangsta-hoor. Эта сцена под захватом, мои глаза уже болят от фотоаппарата. От камеры болит моя голова, но все равно сегодня все прошло на ура. Лучший рэп батл 2009. Кто-то поднялся, а кто-то как прежде и падал. Но все равно мы сделали это. Я хотел это сделать давно, и теперь победа. See teema on nutune, tõsta jalg üles, meil on tossud ühesugused, ei joo. Aga see on tore ja see on lahe, joo. Räppimise ees, see on mahe, joo. Okei, DMS on tegelikult ju parim. Mina, see oli nali. Okei, joo, ja see on kindel teema. Et tegelikult järgmine aasta paneme veel veenvamalt. All right, daamid ja härrad, siin oli MC Battle 2009. DMS ja Bigen. Teie ees. Thanks kõigile, kes tulid. Afterparty on klubis Palu. Thanks kõigile, kes tulid, me oleme elus.